Kari Pakistan kan salong ka wei kari ka pokong sanpa. Nakamta ka jing keren yesuk. Hapren kari Amerika bar kari Iran. Kabla temu, masdang no la syai kasngi, lani haka sngi sajan. Haka baka ni ka jing keren yesuk. Hapren kari Amerika bar kari Iran. Kinsa pelong hapo Islamabad. Ka White House kala pentikina. Wa Vice President jukri US. Ujidi Vance. Unyalam ya kakun hun juk dong Amerika. Hakaba, unyadan langru, dong nong mikmat bakri du. Bad wadiru Presiden jukri Amerika, Donald Trump. Kumjuru Steve Witkoff, baru persakurem ujongu, Jared Kushner. Lakmilenti, po lampang ke parlemen jukri Iran. Muhammad Bakir Kalibaf, baru Abbas Arakci, ubadi menteri kambari jukri Iran. Kinyalam ya ketika kenhun jongkri Iran. Kat bau mintra badu jukri Pakistan. Usyabas Sharif. Un pelongi ketika jengkeren kabat dikena. Baru ban pelongi ke jengelang kabat ningkong bat kabat kerpang. Bat baru arliang mamla. Akas ngi todiang. Nani akas tab juga sing saja. Kat kum kapot. Bagi kenhun ken poi akanung ba juga Pakistan. Apo Islamabad. Shushu ki kobo ba menta kas ngi la ong. O Presiden jukri US, Donald Trump, menenin kasngi, la maham jukri Iran, pakanang bu kacana, ikiling kibaya lingpa ka Strait of Hormuz, hadin pakatera, kala menjur, man plebyang yakatay kalenti ka bukong sanpa, kumshi benta, joka jingsang yakatama ka arteyo kenti. Tayo jing tib bakari Iran, ka shimbay lukusan na kiling kinmar, kibaya lingpa ka Duriyaw Hormuz, lani ka Strait of Hormuz. Ki kampa bakim day benle kumta balada kilong ka kampa iki bakin sangi no menta long drotron hakaran san joka truth social tang hadin kat tu kan ni minit hadin belasngi ya katma berkeri Iran Mr. Trump la benra bagi umpnyang kisah stet ba pinsi i bagi umpnyang kasas tang bantuj rengkan dan iklam kajingira jokri Iran long Donald Trump haka jengkren. Dongin saya syampan, aki wepaki kubor kipat sawat. Rishbuat.